पाउसेद युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खराब तौजरी सिनमी चनीरोम की EPF की लुपा करोड़ होमलोम पीद्रबदी लीगल एक्शन मायोगनागदौरे गवर्नमेंट के फुल फ्लेजेड रेगुलर एम्प्लॉयज सिंह नतबा कॉर्पोरेशन नत्रगन इंस्टीट्यूशन सिंह दलेबा एम्प्लॉयज सिंह मसिन कुंदगी हेलबदी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड EPF सोशल सिक्योरिटी संशोय योजना जोहन गदबनी हाइदुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मखादा लेरिबा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO एक्ट 1952 की प्रोविजन सिंह हाइजरबसु मतम अमदा इलेक्ट्रिसिटी नत्रगन पावर डिपार्टमेंट हायरमबदगी हाउसिंगना मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड MSPDCL उनख्रबा कंपनी असिना मतम जाना कंपनी असिगी एम्प्लॉयज सिगी दमक EPF की मतंग पाइखटफम थोकपा थबक सिंह पाइखट हौदबदगी कॉर्पोरेशन असिगी अपनबा एम्प्लॉयज चनी हेनबगी पैनल डैमेज उन चौराक लुपा करोड़ होम हेन थीरबा याना लेरे मखा तरकपा अतोप पाउ अमदना लिन मसा कुनिपान ओले थादोखरगनी BFA मणिपुर की लमदकी सा उसे की जायफरब लखुट पथौरांग सिंगी मनुंगदा अहनबा ओइगदबा मौंगदा सायोग संगदा लिन मसा कुनिपान ओले मरम निफुगा हुमदै कोनबदा कुनिपान ओलगा तारा मंगा माबनी एंड पीपल फॉर एनिमल्स PFM मणिपुर की मैनेजिंग ट्रस्टी एल्बेसवास न थोकपा सेरोलमना फंगदोरगले सेरोलसन हाई लमदकी सा उसे की थबक तौबा मियोय सिंगदी यामना माइ पाकपा पाउ अमा ओइरिबा थोदोकने हौकिबा एप्रिल 12 थौवाल खेत्री लेखाइदगी इमुंग अमदा संगलंबा लिलबोब सेकर्ड किलवेक अमा PFM मणिपुर नरेस कुतौके मफम चापदा थदोकनबा सेम सारिगदे एप्रिल 13 कंटेनर मनुंग मरम कोगलंबने लिनदैगे खेनबा मपी नमरम संगदबा यादबा लिन मखल ओइबना मरम सिंगदो महौसागा मानना सेमलबा मफम दा मपीगा थमखे आइरे इसिंग लेबा नापी होबा अमसुंग अमदी कंफालसु लेबा मफम अमदा PFM ना एनक्लोजर अमा सेमगे सेउल खुदिंग की हंगोई ngaन सिंगबा मसिनजा सिंग मपी दा पिजाखे नमित जंखै मपनी की मतुंग दा लिन मसा कुनिपान ओलम बने ओलम दा मरुम तारागा मंगा हंग डॉक्टर येंगबदा असी बोइना यारोंखे लिनबोब महौसा की सिंजा की खलदा असोब थथंग लोबा लिन मखल सिंग मनुंग दा अमने लिलसि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 दा चनबा साने माफी मदी मसा सिंग अथुब मतम दा मफम चाबा अम येंगदुना थादोखरगनी आइरे पेंडेमिक न मरम ओरगा मियामना मीडिया दा का हेना थाजनबगी असोब मरम ममो ओरकले रिपोर्ट मालेमगी तोंगन तोंगन बलेबाक सिंग दा लेरिबा मीडिया सिंग करिगुम पतम दा मियामना लान उबा अमदी थाजदबगी थौदो कया थोकले मसिना मरम ओरगा मीडिया दा फोंगलक इ पाउ सिंग अरान बनी हना संदोखेबगी थौदो गयासु थोखरे अदुमैनम कोविड पेंडेमिक न मरम ओरगा जुम जुम दगी मपान थोकपा यानत्रबा मतम असिददी मियामना मीडिया बु थाजबगी चांग नोंगबनबगी हेंगलकली आइना सही की फोंगबा रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट अमना फोंगदोरकले रिपोर्ट असि की मतुंगिना मियामना मीडिया दा थाजबा नत्रगना थाजदबगी ऑफनहिन असि योगोफना लेबाक निफुगा तरुक लेबा मियाम मिलियन अमरोमदगी लोखेबने लेबाक निफुगा तरुक अदुगी मनुंग दा फिनलैंड दा लेबा मियोसिंग चादा हुंफु मंगाना मीडिया दा थाजबा थमले अदुगा US की ओनदी लेबाक अदुगी मियामना मीडिया दा थाजबगी चांग असि यामना वाले लेबाक अदुगी अपनबा मिसिंग की चादा कुनगा मपन खकना US मीडिया दा थाजबा तमले अदुमैनम कोविड-19 पेंडेमिक असिददी मालेमगी पिपुम खुदिमकना मीडिया दा फोंगबा पाउसे सिंग अमदी ई मीडिया की खुथांग दा सांदोखलिबा पाउसिंग असुंबा अमदी असेंगबा ngaktani हाइबदु मसा खंगलकले करिगुम मतम दा मीडिया हाउस खरा मसाई खुदोंग चाबा खरा खक्की येंगलगा मपुंग फादबा पाउगया मियाम दा सांदोकपन मरम ओरगा मीडिया बुलाना उहननबा असौबा मरम ममो हेनखिबने हाउजिकसु मसागी येंगलगा अरानबा अमदी सेमजन सजिनबा पाउ सांदोकपा मीडिया हाउसिंग जाउदेबा नते मखोइसिंग असिगी मथक्ता लेबाक अदुगी मरी लेनबा लेबाक सिंगना अहेनबा मियंग चंगदुना थबक पैखटपगी मथम मोरे मियामना मीडिया बु जामना थाजरबसु प्रिंट मीडिया की ओनदी खुदोंग चादबा क्या मेउनरे कोविड पेंडेमिक न मरम ओरगा पाउसे सिंग द एडवर्टाइजमेंट लातबा अमदी फोंगलिबा पाउसे सिंग अदु मपुंग फाना जोनबा गमदबगी खुदोंग चादबा क्या मेउनरे खुदोंग चादबा क्या मेउनरबसु मीडिया बु मियामना हानदगी हेना थाजनरलिबासी यामना लेबक फबा थौंग अमनी हाने रिपोर्ट असने मखा तारे मोरिटानिया की फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्देल जेल थाजनख्रे मोरिटानिया की हादगी प्रेसिडेंट मोहम्मद ओलर अब्देल अजीज पो करप्शन चार्ज का मरी लेना जेल थाजनख्रे हाना हादगी प्रेसिडेंट असगी पार्टी की वांगलोय अमना फंगदोरकले वांगलोय असिना फंगदोखिबगी मतुंगिना अब्देल अजीज पो जेल थाजनखिबगी चपचाबा मरम अथॉरिटी ना मयक सिंगना खंगनबा लेत्रे अथॉरिटी की माइकेदगी फंगदोखरखिबदा अजीजना महाकी मतमदा करप्शन की ओइबा थबक थौंग क्या जाथाकी आइबा असि खक्तने माना जाथाकी थबक सिंग अदुगी खुदम अमत अथॉरिटी ना पीदबीदा महाक जेल थाजनखिबा हाइबसी मरम चादे अजीज अथॉरिटी सिंग महाकी मतकता तौरखिबा चार्ज की मतुंगिना सही असिगी अंगनबा थादगी हाउस अरेस्ट तौदुना लाखिबने
masagi chahi humpuga marirom suraba lusingba asi hapta amada ahumlok police da report taunanaba authority na khangan ki adubo handagi thagi oina lusingba asina mari leinaba police department da report tawba lepkhibadage mahak phajin khibaga loidana khanghaudana jail da thajin khibani haire amorom mahak phajin khiba adubo opposition party akan ba mongda janingda ba phangdorakle ganja smuggler racket da senaba mari fare Andhra Pradesh की Prakasam District Police na ganja kg chamri fa khibaga loinana smuggling mastermind Devarakonda Ares Chawna International Smuggling Racket Chenaba Smuggler Mangagi Khutpu ama phakre Makhatarakpa atup pau amadana Mama mapa ayambana angang sing school da thaningdre Mama mapa sing oiriba lebaga sigimyo chada humbudra na makhoigi district sing da COVID case 0 oitreba pawba natragana Agang sing vaccine kaptriba pawba makhoigi agang sing school da thaba pamnadre Local circles की सर्वे अमगी मतुंगेना था मरी मनुंग द मचा सिंग बो स्कूल द थाब पाम 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 पा सिंग की मसिंग की संग चादा हमफुमा पंदगी चादा कुंदा हंथगरे कुमजा लिसिंगनी कुनमथोई फावब की मनुंग द आगांग सिंग द सिनहबा याब कोविड वैक्सीन फंगल लगदे मामा मापा ओरिबा मियोई चादा हमफुबंगा मखोई की आगांग सिंग वैक्सीन का फन पामे लोकल सर्कल्स की मतुंगेना सायोल असिगी अगन बसरुक द गवर्नमेंट ना ब्रीफिंग अमदा स्कूल हांग बाहाबसी आयाम मिसिंग वैक्सीन कापत्रबदी लुना थोकनी अंडा लाग थोके COVID-19 gani sebab web ta yamna pikli basing jawna angang sing phawba coronavirus na so ani ke COVID ge hum sebab web lag lagani habagi akiba su leiringi asikuma phiba masida angang sing school kahan dun mai tambi ba hoba asina coronavirus case masing henghala kani aina medical experts in mod binare sana bagi pau amada Manipur gi judoka Susila Devi su Tokyo Olympics ta mahake mafam kalle India gi Manipuri judoka likmapam Susila Devi na Continental Koda Kandura Lakadur pa Tokyo Olympics ki damak qualify oire aina International Judo Federation na Indian Olympic Committee da pau pirakle pau siasi ki khutta leiriba International Judo Federation ki General Secretary Jilluk Rogi amasuk Federation adu ki Sports Director Vladimir Barta anina sahi tawduna Indian Olympic Association ki President thatar ki basithi amada Susila Devina Tokyo Games ki nupi ki kesi nifu ganifan ki kanglupta qualify oire aiba confirm tawrake jethi adu da Susila Devina Olympic Games qualification adu fangkiba adu Continental Kodani hana falake India ke National Olympic Committee da mahaki Indian continent da jauna bagi nomination adu pathang tha July ani phawba ki manu da confirm tawna bisu khangalake mana hojik ranking point chapan marfuga mapal score tawba ngam lebenana Magna Asian list tari suba mafam kanduna continent asigi kota tan bangam ke Continental Kota sing adu judoka amgi region adu da lairipa ranking de jumpam boyduna pire Asia ki oina kota taragi mafam phangle tha asigi angan bada Hungary ki capital city Budapest ta bangthuk ki World Judo Championship ta ke jini fukani pan ki kalupta compete tawrum laba mathung mahangna Olympics ki professional oina qualification phangle aina JFI na lawthok ki bana Susila na hojik Europe trip adu ki halaktana France ta Tokyo Games ki damak sem saduna leire Imphal East ki hainga mayai laikai dagi likmabam Manihar Singh amasung Chaubi Devi aniki masanopi Susila ki mahaki bapura hanagi International Judo Chanaroi likmabam dinit na mahaki hanba ko soina masana asida pusila ki amasung mahagna matam puramakta masanopi bu lamjing lamtak piduna lagle dinit na pong nafam dahai haujiksu Susila da Tokyo Olympics ta saruk yana bagi JFI dagi Asian continent gi oiba kota da compete taunana ba warton tawragle Indian Olympic Association arubi ona confirm tawrak lagane individual event oibani da mahakpo contingent da mahaki mamik hapsin bhai bisada marfudra mapan confirm tawba yare aina bhangna wakal tawe Union Sports Minister Kiren Rijiju masam Susila na professional oina ko Tokyo 2020 da qualify oibagi pauta bada thagat pa amasung nuhai ba phangdokhrabani na soidan bhagna Olympics da compete tawragani hana bhagna thajai English ngani taraga mari Glasgow Commonwealth Games ta kesi ni funifan kanglopta silver medal lokhibi masage sahi kundaruk surabi Susila na professional oina qualify oina kiba leba kasike Sports Minister Kiren Rijiju na tungai ba amsu thagat pa phangdorake Susila na Olympics ta sak utpada medal ki asa tawba yagatra haina hankibada dinit na hai judo masana hai basi Japan ki masana oibani Asia continent ki sanaroi sing dominate tawre Susila ki oina bhagna compete tawba weight kanglup asida mangin thariba sanaroi sing marakta amawere Junior ki oina Asia ki best judoka su takraba sanaroi oiribani English sing ani taragani panda Asian Judo Open Hong Kong World Ranking event da silver medal lorokraba matung
Walakpa sahi English ngani taraga mapanda Asia Judo Open Hong Kong da gol lorake. Sahi adumakta mahangna Commonwealth Judo Championship India da gol lawduna singthaba yaraba matauda performance sing utki adubo English ngani kungi oina COVID-19 laicana baram oiduna Nengtina international competition sing laikidabana mahaki masak thokpa performance pinarbagi khudong chaba phangkide. Thasi angan pada Hungary World event da mahaki international event oina halakibana. Maduda masak thokna performance utpangam kide adubo. Mahana Tokyo ki duma Europe ta akan momong da siam saribana medal gi asawang na tawningai oire. BSF ta tabak tawribi susila na services ki damakta mohot sinduna national level gi competition ke da gold chawna medal ke lo bangam kibada natana South Asian Judo Championship amasung region asigi game sing ta ju gold medal ke ark lo khabane. Makha tarakpa atop pau amadasu November faubo center na lem na cheng pin na ba lem na gre PMJKAY Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Phase 4 ki makha da napsa ki beneficiary sing ta lem na cheng chak piba adu sahi asigi July dagi November faubo makha ta na pida bangasi Union Cabinet na warib lo gre Prime Minister Narendra Modi na share logdra pangthukiba Union Cabinet mifam aduna PMJKAY gi makha da Thama da miya mada cheng kezi manga lemna pibage wari padu lokibane wari basina napsa National Food Security Act na cover to beneficiary koti 81.35 amasung DBT direct benefit transfer na cover to sing su khudong chaba asi phangani masigi estimate food subsidy na lupa koti 64.031 ne state amasung union territory sing gi contribution amata yaudana government of India na scheme asigi makada expenditure punamak puthok maram na transportation and handling FES dealers margin na chingba pinanaba ahenba expenditure kodi Lishing home chani kontraga mari dasmik nipan mangaru mathau dagane maramasina government of India na puna lupa kodi lishing humpu dare chani humpu ka taruk dasmik mari rom chading tawgani haire makha tarakpa atopa pau amadaso COVID vaccine kapling drabadi laibag thadok laga India dara America dara chaning bada chatkro Philippines President Rodrigo Duterte na COVID-19 gi vaccine kamling daba miyosing Maraibak Philippines thaduk tuna makoina chaning ba India dara America dara natragana kadai tano machatkro aina haikre vaccine kap daba miyosing phaduna vaccination tawgani aina so President asina phangdokre Arubeda content sing asigi maru eba pau khara asigi pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiri pupuna makwa thaga jari channel asina tamda kanarbade subscribe to video subscribe to video like and share to so kaw bikan pramappo amukana thaga jari